Nirmala Kenyam, Biakamalka Nur online TV channel. Kajan Guas me took on Kalaram Bukonaling. Larame Bere Wishka Kopo. Go Rejano Bajan Yaka Yakel. Nakajano Mijiram Jidit kan Nur online TV channel. Go Rejano Jinder subscribe. Kader Yak Bakanasim Kakian channel me. Lara Bukonaling Laram Shalat Kakui Ganwara. Masha page japa nika ron 1994 or 1996 jan bukon lingona batur da ba bajan nyaka yakel lerame we kan ideal kontela nuare ko gore jan eno de rande jeling ngai kona gwano murleni shikane konje kan ka tuk nakan ka nanka bom ki page kan ka nankan gat ka bom biken ka nanka bukan ka okwak rel her kana me biamadana chalat gwadam biajeling kajan lera me bajalat ka tuknat kenyam ko kor baje kwenya ka tuk english ka do budan chalat kaja men chalat gwasa me te ka gat nuara mut angada mo chalat no cha page ne ka ron kis kelu kurbangwan yuri jan bangwan yudaro awo ka ron kis kel wido kurbangwan wil jan bangwan edo bakkal ajan Cameroon kana me kiskel kurbangwan jan bangwan wido awu karon kiskel kurbangwan jan bangwan bakkal ajan gwade dane pay keje keje jaje page murlene jan shal shode James Bore jan shode man chakame ne te konte shi page karo chalat gwasame jane me cha page angoda ka kwa shwa cook shek medodien no yen me cha cook shek mo chu shek mo je jogo no nena ano jin chi jin morle ke chi jin japa ano chi more kanware kalaw noir an shek mo chala do cheliu karon kina dangro with well ajan James Bore shelar no nanka jere hok ki rewika kubo uror yen gwada nanga jeten jen gwada na peke jeten ka jero wona mone men chakulat gwasame ke kujimo mite karame sha gada nang ajapa ki murle karon kit kelu jen mongone do ngwan awo karon kiskelu ku bangono je bangono bakal angode ka kwa adere telephone titi dere ka yodaka rewit ka South Sudan ka kopo cha telephone ti cha kangun te gor no de ka gor bi telephone tini bi ka yodaka ka jan ku ko dere rach kanitin kontin to gadame te tet kadien gadame chale James Bore tour de jane gwadame James Bore janen yenamon James Bore shawun medit ko mananga ja karon kiskel kulwangon jen bangon yuda ngwana wo karon kiskel kulwangon jen bangon bakel yuda jero shawun medit long shimnen yenam gwad me chedit ke cha dol me bar no ba te ko dong te karam de jawon bo no de jangi ko mi mungat me face de kane face ta dan dong de chat ke je ke shi more no dara gaba de ran dara jangich dong de ram ke dara jangi ke ye ko dob dan en mula ran large ram e cha chal ke chade ke ji dwara me de yene gwich mite ram chat ken no bia jegu janu dong de yen talponan chalat kwatamo de yene yodaka ko de yeroy keje rewich ka kobo roje me ler mi shangun ko biya jangach biya jangaje no ngada me gad mi shanang ne koron kiskel kurbangon je mongon rungwan o koron kiskel kurbangon je mongon bakel shanang alo pay kene je amurle ke jaba dio je en o chi jan karada ko gata ngwana longte cha pay kan hur langaj no donga se gad se liu duno an gadole me chala no jana ganware ka dobe dan inshallah da sheke dan shi me shi okok ko kan la kan nuar la kan ka pe kan murle bukan ko okok gan wala kan ga wi hakok
ba kunya gwasa me ko dobra na cha gorga ja da mana konen ko ken. This is James Bore, a lone person abducted between 1994 up to 1996. He can't remember anything when taken since he was very young boy. He was sold to a lady who only told him the story when she was dying in August 2010. She told him that you are from Lone. Ours were taken from cattle camp located between Akobo and Woror. So if there's anybody whose kids were taken between 1994 up to 1996 at a younger age, please reach out to these numbers. Numbers are all these numbers here, we go no jin bi number and bi yodaka number dangro gore no bright kaka ko ke number is South Sudan. Ramadan en nong ler me mai mashakal galwit nyot Ramadan dong bi jeka telephone ti so gore no you reach out to them because bi manan lero bi kula ngach bi gan warna me bi ta dan en tege ja bi kula ngach manager nang joko gor jeno baje nyot ngarada turo de keliu agarme bar by the way, so let me do it again. Okay, still yep, one more time. Okay, dinen chianen guadame garme bar. Okay, garme bar. So there and there je chugorno be right keja ke be shem be ni ko ni te tirke dien tam be ga yoda ka ko jan do bana gor kono bana mandan le ro bana jangat well gen information an go de nyoga yekel chuje paru jeno be subscribe chuje paru jeno jen bi nyoga nas ko ken ko leram goro jeno dara shop hani biata mal ban je umre dien bye bye.